Tá codjas mód de picturí ó etina an únanáil to teachbog agamsa an anagri. So bhí mé in a chuagneas ní bhí mé ar siúlóid leis má bhádú ruí to picture ruí sa tasmatí seagamsa fásta. Bhí mé ar siúlóid ar trá carrick fin, Fulcara, Gidor, is bralam and chanwad a Gidor, so bhí mé ag Janu picture den wad and tamar fad. Nuair a bhí an Grian Dolly bhí na dachana ag achrú an tamar fad, bhí an chimpalacht and atmosphere arós, so bhí mé ag glacu Grian graph agus ag Janu and picture on the Grian graph. Obrian le paintana acrylic and tamar fad, tromnian shade an gasta, so mar sin de carry tú ober leis na dachana go an gasta. Bhí mé ag Janu picture don taspani seo, bhí mé ag ober go dtí cara a clog ar mágin ag cricnú picture, but is bralam an ober sinna anu. But bralam a bheith ag ober Lanamsúra nationaling. Sin an room is tabhachtaí a tágamsa níos.